O le a whatapea ia I maunga o ao pa ia sausaunga Samoa o oe o le atunu tofi. E afua mai le tai sama o le tui manua, se ia pa ia fili ma pulutu. Le tauilo ai manu o malo. E o folo fatu I le whaafonga mai moa tapua I mai a le atunu. I le nei aso whareile, aso sfurtasi o Februari. Lua fe lua sfululua, pa malo le tai, whaafitai le whaita talo. O le mawai o se numera to tele I le siama o le COVID sfuluiva I le atunu. E le taumate sa fuai la ngona le mautonu ma le popole o I tatou uma. Peitai sa mawalunga pea le tatou whaatuatua ma talitonunga maumawai I le puipuinga mamana a le atua I a Samoa. O lea ua vaia ata o taulelea, I le nei vaiaso, I le solosolo manuia ai o taumawhainga uma mo le taofia o le whaamai, I totonu o nofoanga whaanofo e sea. Ma le puru nau ina ia aua ne I pepesi I le atunu. Whaafitai I le atua I lona finangalo alofa I si o tātou atunu. Ma tātou taumawhainga uma mo le puipuinga lau tele mai le whaamai. I le lua vai aso ua te anei, sa tātou iai le laasanga lua mo le puipuinga mai le whaamai. Ua tele swinga vaia I lo outou talisapaia o ngai oinga ma vavao ina ia puipuia pea si o tātou atunu. O vainga I le imasani ai o tātou o langa, e pei o le whai o talifofonga, ma isi ai e inga whaale soifua malolo ina. Ua avea ma vainga e masani ai aso uma. O anga ia ua whaasopoli ai le laulangi atoa e whaavae I le anganga e tasi. Ia tau fiofi le pepesi o le whaamai, ma le awhia o tangata ma mau wai le soifua. O le vai aso nei, ua tatala ai I tua le selau tolus fuluiva, wa tātou au whainga luenga na mua au I le taunu mai o le valele. O loo manuia uma lātou I le mae ai o le whaafitu o na whaia lātou suenga, mai ele I alia le siama I se tasi o lātou. O le tolus fultasi o I lātou ua afia I le siama. O lea ua whaamautu mai e toa wha ua manuia. Ma o le toa tele ua whaasolo ina vai le siama. E o mai le so o lo malolosi lātou umanei ma whaawa upea o na le ai ni aunga e alia I mai. E le ito iai nisi ua whaaupopo o le numera o I lātou ua afia. E o mai le taiminei. E le o iai se whailonga ua pepesi I tua le whaamai I le atunu. O le tūlanga I le una ia o a tātou tui, o lea ua iwa 15% o le au whainga o tangata e tatau o na whai tui, ua mai a tui mua o le AstraZeneca. Ai valus 15% ua mai o lātou tui e lua. E moomia o na tātou au sia pasene moomia mo le puipuinga lau tele o le atunu. Mo tui o le whanau mai le sifuru lua I le sifuru fitu tausanga le matutua. Ua iwa 10% ua mai a le tui mua o le Pfizer. Ai fitu 13% ua mai a o lātou tui e lua. O loo whaatali nei a tātou tui mo le whanawiti mai le 5 le sifuru tasi tausanga le matutua mai New Zealand. Ma ua tā pena le tātou mtanga aluenga o le soifua maloloina, ma le komiti, e whaatino le tuinga mo nai whanawiti, pe a taunu mai tui I le atunu. E tu sai ma le iloilonga o taumawhainga uma,
a le mālō talu mai lenei mataupu. Ua whaiunga whonoina ai e le kapeneta e whaapea. E afu atu I le ono I le afiafi nei, se fulutasi o Februari, lua afe, lua sefulu lua. O le ato e fo'i ai le atunuu I le laasanga mua. Po o le lanu sama. E tūmau pea polo inga o vavao mo le laasanga mua. Ina ia whaauau le mataituina ma le malu puipuia o si o tātou atunuu mai le COVID-19. Ma o nei laasanga e au fia ai. Le tau fia o whainga malanga whaavao malo, vaalele, vaala upasese. Se I vanga nā ua whaatangaina e le kapeneta. Le tausisia o puipuinga whaasoifua maloloina I teimi uma. Fufulu mama lima, whao ngā tarifufonga pe a ngase, tū ma le nofo vava I nofoanga whaitele. Ua tatala potopotonga I nofoanga whaitele. Ai mata I tū pea le puipuinga lautele mō le whaamai. Ua tatala le whewai o tamaiti la loifo o le sefulu lua tausanga I nofoanga whaitele. O le atatala o ngā uma, mata alonga, I a inga ua uma o na whaatulanga I le laasanga mua. Ua tatala fe mala ngā inga I le sami, ma le lau ele, I taimi whaatulanga ina masani, I aso uma o le vai aso, e au fia ai ma le aso saa. Ua tatala ta elenga I le sami ma vai tafe, I aso uma o le vai aso, se I vanga nā le aso saa, to a whaatanga I le sefulu lua I le auli. Ua tatala whale awa, ma whale kalapu, ma I le asongfua I le astonai, I le ono I le taiao, e tau I le sefulu lua I le pō. Ua tatala le whaatauina o le awa malosi I nofoanga, ma whale oloa whaatula fonoina. Ma I le ono I le taiao, le sefulu lua I le pō, o le asongfua I le astonai. O loo whaasa, ta longa whaitupe, se I vanga na I le bingo, ma I le asongfua I le astonai, ma I le ono I le taiao I le sefulutasi I le pō, o kasino, ma I le asongfua I le astonai, I taimi ua whaatulanga ina I le laasanga mua. Ua tatala whale ainga, mo tau mawhitanga, ma le aveina o tau mawha, ma I le ono I le taiao I le sefulu lua I le pō, ma I le asongfua I le astonai. Ua tatala whale oloa, o marketi, o supermarketi, ma isi uma marketi, o anga I ai le tunuu, ma I le ono I le taiao, se ia o atu I le sefulu I le pō, ma I le asongfua I le astonai. Ua tatala whale ia, ma le marketi o fua o whaeleanga, ma I le ono I le taiao, I le valu I le pō, ma I le asongfua I le astonai. Mō le aso saa, o nisi nei o ai inga e au o na silafia. Maketi ia, mafunga lei o le atatala I le wha, I le iwa, I le taiao. O supermarketi mawhale o lola iti, o pamu penisini mawhale talavai, private, e tatala I le sefulu lua I le auli, I le sefulu I le pō. O le awhaatanga tangata lautele, o na tau mawha I whaletari malo I asosa, mai le sefulu lua I le auli, I le sefulu I le pō. E tatala whale ainga mo tau mawhatanga, mai le sefulu lua I le auli. Ua tatala le whaatauina savali o oloa I le taulanga ma mga ala. Ai whaasa mo tamaiti laloifo o le sefulu ono tausanga le mātutua. E ao na tausisia uma polo inga
whaalesoifua maloloina e pei ona tāua muamua. Ma ua tatala au nanga mō whale mai, mō nao I lātou lava e ngase. E tō tasi le tangata tausi mai le ngase, mai nao le tō lua e mawhai o nā asiasi I se ngase I so se taimi. Ia le atunu ue, whaamole ia tātou whaai te pea, I nei vai tau ma ale, I le pepesi pea o le wha mai, I le lalolangi mo tātou watunu tua oi. E tālusanga ina pea la o tau whesoasoani, ma le lango e tū lei whaatasi, le wha mai a ina o tui puipuia mo le COVID-19. O le ato e funga ina lo o tau paia, le a whai, e alia I mai nisi vaenga, e moomi ai le toe whetu unai, o la sanga, mo lo tātou puipuia mai le COVID-19. O isi vaenga au ili o polo inga, o le a whaelo atu e ala I whaamatalanga a le tātou malo. Ia manuia le tāpua inga le atunuu, soifua. Good afternoon, Samoa. I wish to acknowledge with appreciation the extensive support of the whole country towards the call to heed and comply with the conditions of Alert Level 2 in the past 2 weeks, as well as the week-long national lockdown prior at Level 3. I am pleased to say that even through the difficulties of the recent weeks, we have persevered to ensure that we remain protected from the harsh realities of the pandemic. We have also witnessed the uptake and buy-in of all our communities of the new norms that will be part of our lives for a long time, through a strong public health response, and for everyone to continue to protect themselves by getting vaccinated, maintaining physical distance, wearing of masks, avoiding poorly ventilated spaces, the cleaning of hands, and following respiratory hygiene. We are indeed grateful for all your support, prayers, and patience. 139 of our frontline workers that were quarantined were released this week, following a total of 7 tests, which all returned negative. The 48 passengers that never tested positive have been released. The number of people that have been affected remains at 31. Some have fully recovered and returned negative tests with subsequent release, while others are close to making full recovery. All remain asymptomatic. There is no evidence of community transmission. To date, our current vaccination rates are as follows. 18 years and over are at 98.5% for the first dose. 89% are fully vaccinated. The 12 to 17-year-olds, 89.8% of the first dose, 73.4% are now fully vaccinated. Overall, 96.8% first dose and 86.3% fully vaccinated. In terms of numbers, 145,077 people have received first doses, and 129,200 people are fully vaccinated. A total of 2,012 have received booster injections,
and have been done to date. 1,043 of those are females and 969 males. The vaccines rollout program for the ages of 5 to 12 will begin as soon as the pediatric vaccine supplies arrive. We are on target to achieve our vaccination rates. After careful consideration of our current situation with regards to the revised alert levels matrix and the progressive achievement of our vaccination rates, Cabinet has decided to move our SOE orders to alert level 1, color-coded yellow. All operations shall continue as clearly stipulated in the SOE orders for alert level 1. Some of the main conditions that will now apply under level 1 include opening of all schools, the allowing of public gatherings, extended opening hours for markets, supermarkets, small stores, petrol stations, and pharmacies, extended opening hours for restaurants, the opening of bars and nightclubs. All local travel by sea and land are open. All overseas travel are subject to Cabinet endorsement. There is now free movement of children under 12 years in public places. These changes under Alert Level 1 shall start from Friday, 11th of February, 2022 at 6 p.m. I wish you all a peaceful weekend ahead, and may God bless us all. Soifua.